negde veze između pokreta 68. i razvoja pokreta za ljudska prava kod nas i civilnog društva i uopšte uloga žena u razvoju civilnog sektora. Koliko je to vezano za aktivnu ulogu žena u 68. I još jedno pitanje, kako to da su muškarci koji su bili aktivni 68. uglavnom negde u visokoj politici, da su žene vezane za nevladin sektor i za civilno društvo? Da li je to pitanje izbora ili ne po vašem mišljenju? Dobro, ja sam na jednom skupu koji smo pre nedelju dana održali u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Ja sam od 68. godini govorila stvarno iz neke svoje lične doživljaja da iako je po jednoj sadržini 68. u Beogradu, a i na drugim mestima bila levičarski pokret, pa čak mogu da kažem da kad se uzme Amerika i vijetnamski rat u Vijetnamu, gde u stvari je dobilo zamajac, pa i kod nas i pre 68. godine je bilo demonstracija studentskih i mladih protiv rata u Vijetnamu, što je i to je išlo na nerve tadašnjem sistemu, znači demonstracije i pobuna protiv rata u Vijetnamu, ali interesantno je da u Americi rat u Vijetnamu, ti početci su bili dočekani sa čudnjom i čak i sa odobravanjem, jer se u najvećem delu smatralo da je rat u Vijetnamu u stvari legitiman kao borba protiv komunizma, ali kad je krenula 67. i 68. ona lutrija, kada je u stvari rat u Vijetnamu nije više bio vezan za niže društvene slojeve, odnosno pre svega za obojene i za niže društvene slojeve, i kad su počeli da budu mobilisani deca, pre svega studenti i deca iz srednjih i viših slojeva, onda je u stvari došlo do reakcije i do i užasa Vijetnamskog rata u Americi, onda kad je to počelo da u stvari pogađa srednju i višu klasu, pa je onda i ta kritika sistema, još je subverzivni deo 68. godine u nekim delima zaista bio vezan, kad govorimo o toj autoritarnosti, i za klasnu strukturu, i onda vidimo posle toga da imate jedan dugačak period veoma radikalni, recimo u sociologiji zvalo se sve radikalno, imate i psihijatriju radikalnu, uopšte postavilo se pitanje šta je uopšte normalno, a šta je devijantno i tako dalje. Sad kad se vratimo kod nas, naravno, ili kad je gospođa pomenula Nemačku, odnosno Dubčeka, da je on isto tako hteo državni socijalizam, u stvari, ja bih rekao, to više priredila jedan žiživškovski metod. Jeste sadržinski se ovde govorilo o birokratiji, naravno nasilju, što je Nebojša ispričao, da ne treba to ponavljati, ali jeste to bio jedan protest protiv birokratskog socijalizma, protiv jedne političke klase, i smatralo se da su na neki način iznevereni ciljevi jedne autentične revolucije, postojala jedna ideja o tome da je od takvih izneveravanja došlo, ali ja to uzimam kao simptom u kontekstu 68. godine, u kontekstu tog planetarnog pokreta, da u stvari sadržinska priča o izneverenim revolucijama, ili da Dubček takođe želeo ne nešto drugo nego državni socijalizam, da u stvari taj sadržaj nije mogao da odmakne. Nisi mogao drugčije da formulišeš možda u to vreme, ali on po formi je 68. godine na istoku, ja sam nju tumačila uvek kao pre svega i po svojim posledicama i po istraživanju nasilja do koga je došlo, i odmah iz vreme, znači samih demonstracija, pitanje slobode medija, da u stvari mi ulazimo u fazu preispitivanja da mi nemamo određena ljudska prava. I zbog toga u formi i u samostalnosti organizovanja
i samo organizovanja, ja vidim znači jedan udaranje na ograničenje sistema, pre svega u pogledu ljudskih i građanskih prava, bez obzira što je retorika čisto levičarska, ali i njene konsekvence zatim idu, znači protesti protiv suđenja, montirani procesi, kasnije peticionarstvo, pisanje peticija i tako. Znači, a oni su se uvek odnosile, znači, na pitanje slobode kretanja, pitanje slobode izražavanja, pitanje, znači, slobode medija i referira na liberalne građanske ideje koje apsolutno nedostaju tom sistemu. Znači, ja za 608. jako je neki tumače kao nekakav strašni levičarski haos u kome se za liberalne ideje komunističke partije, Saveza komunista u ekonomiji, tržišnoj ekonomiji, navodno su onemogućile demonstracije 68. godine, da mi postanemo već onda šampioni neke tržišne ekonomije, da su to falsifikati. Isto kao što možemo da vidimo površnost reagovanja današnjeg novinarstva, gde recimo Miša Vasić opisuje 68. godinu, da to se sve dogodilo slučajno. Sve se kaže, eto, da nisu zadržali te studente kod onoga mosta, kod podvožnjaka i da tu, nego da su lepo studenti došli, pa kaže, ništa ne bi bilo, kaže, uopšte ne bi ni bilo te 68. godine, a onda, recimo, pročitam sad kako je krenuo na Kolumbija univerzitetu, ja sam 68. stigla na Kolumbija univerzitet, oni su počeli protest tako što je na Morningside, to je park iza Kolumbija univerziteta, počeli da grade jednu gimnastičku salu koja je zadirala u deo gde su živjeli Crnci, to je na 116. ulici, a odmah iza toga dolazi Hagen za čistrnačko stanovništvo, ali takva je napetost vladala u Americi. I možda i kod nas, ti si morao negde da udariš, neko ludilo je vladalo svuda i prosto je negde, samo se čekao povod i da se prestane. Tako su oni oko te gimnastičke sale, oni su se okupili da protestuju zbog gimnastičke sale i tako su ušli u taj pokret, su se pridružili, smlavili su sve to da su pravljena ta gimnastička sala, zauzeli su fakultete i posle toga ušli takođe u brutalne okršaje sa policijom, gde su, ne znam, 700 studenta su bili pokapšeni, ali to je već bila ona inicijalna kapsula koju sam malo prepomenula, odnosno strahote Vijetnamskog rata i pogona studenta, znači srednje klase protiv rata u Vijetnamu i odlazak i odjedanput, za razliku Drugog svjetskog rata, gdje su se, kao što znate iz američkih filmova, oni stavljali na listu da idu u rat kad je bio Drugi svjetski rat, odjedanput sada taj rat u Vijetnamu gubi legitimitet i ne smatra se da nije bio dovoljno legitiman. Znači, ja sam 68. i lično tako doživjela i kad sam došla u Kapetanišino zdanje, kad sam čula šta se dogodilo, ja sam tamo stigla, upoznala sam od Sonju, koja tamo držala neke, kako se zove, one propusnice, ali ne piše birografe, nešto smo prenosili, ja sam se odmah ponudila da nosim materijal s jednog mesta na drugi, više se i ne sjeća gde je to trebalo nešto da se nosi. Tako da, tu sam naravno videla puno žena, jer moram da kažem da je to nekakva sličnost, ono što ste mene pitali, sa kasnijim demonstracijama tokom 90. godina, znači pre sve 96. 97. gde ste videli puno žena, ja sam ih prepoznavala, one su će bile mnogo vernije u tome da učestvuju u tim demonstracijama nego što su bili muškarci, znači one su bile stalno u prvim redovima, ali ono što je već konstatovano u prethodnoj raspravi, žene kod nas nisu uspele da naprave jedan uticajan ženski pokret, a naravno sad od toga možemo da otvorimo debatu i da pitamo zašto, ali one nisu uspele u ovom smislu u kome se malo pravde govorilo, da se one otarase takozvane sekundarne uloge. Znači, prvo u klasnom smislu, da su one drugarice, koje su odlične drugarice, ali kod kuće su rodinje i da se u toj nekakvoj podeli rada i uopšte osvetljavanje patrijarhalnog društva, to komunizam je bilo establishment komunistički, bilo veličarski pokreti, nisu pre toga ulazili u to pitanje, tako da su one bile podklasa klase.
znači uvijek su bile od klasa, tako da kod nas je i ostalo i dalje tako. A sad, ako bismo se pitali zašto je ostalo tako, ja bih to interpretirala iz sopstvenog iskustva. Ja nisam više imala nekakav problem zato što sam bila žena, ali i taj veliki pokret za krađe izbora nije išao dotle da žene izrastaju kao jedan samostalan pokret, nego i onda su više služile kao nekakva podvrsta toga, znači da stoje na ulicama, da uvek budu tu, ali nisu nikad odizile. Sve naravno svaka čast manjim grupama, ali ovo što ste vi govorili o velikim grupama, o većim grupama, o tome da mogu da diktiraju određene uslove u odnosu i na svoj identitet i na svoja prava i tako dalje, to ovdje nije stiglo. Ono dok ćemo mi smo stigli do nekakve forme, u smislu matematičke forme, znači ne bi si sad o ovoj formi organizacione, što sam govorila o 68. gdje je bila implicirana ideja znači slobode i prava, nego govorimo čisto zaista matematici. Od nas, pošto nema uopšte tog radikalno ženskog pitanja, otvorenog, onda se nameće ta matematika kvota i toga što su uhvatili, kad govorite o tome, uhvatili su do tome za te kvote u poslednje vreme i onda preslišavaju tako novinari razočarano stranke i onda kažu, pa evo, nisu obavili te kvote. A opet, kad ne obave te kvote, 30% žena na listama, izbornim listama, onda opet nema, ne čuje se ženske primedbe, nekako pokreta zašto nema tih ostvarenih kvota, nego ste to opet neki novinari površaju priče, isto kao što nemaš rekao priče u 68. da je nešto bilo slučajno, ovo ne znam šta rade, uopšte ne objašnjavaju zašto ni te kvote nisu uopšte ostvarene, iako su se partije obavezale da će da to ispunjavaju. Međutim, mi nismo vidjeli afirmaciju žena šire i u domenu politike, a ja ću završiti to vaše prvo pitanje, možda civilno društvo, da, žene su se u svom aktivizmu zadržale u civilnom društvu, do visoke politike nisu stigli i stigle iz prostog razloga. Vrlo jednostavno, pre svega sve 90. godine, a i ovih 8 godina posle pada Miloševića, mi imamo dominaciju nacionalističke politike u Srbiji. I sad se radi o tome da li će srpsko nacionalno pitanje biti jednostavljeno do adapta ili će se produžiti. Znači, ja tako vidim sukob koji se momentalno dešava, ali ako imate nacionalističku politiku koja je vezana za pitanje etničkog identiteta, znači na etnički nacionalizam, vi imate tu u pitanju jedan patriarhalni model par excellence. Znači imate jedan tvrdi, neelastični identitet, jer taj identitet, kao što znate, ljudi ne biraju, da li će biti, šta znam, Nemci, Francuzi ili Srbi, a nikakva distanca prema tom identitetu nije uspostavljena, tako da mi iz tog, kako da kažem, disidentskog pokreta koji strajavamo do danas, mi smo u stvari se onda iz ondašnjeg preselili u tu izdajničku grupu, znači mi smo sada postali izdajnici i umjesto, zato što ne sledimo taj srpski etnički identitet, a on nema nikakve veze sa modernim društvom, zato što je nedovoljno fleksibilan. Vi ne možete sa tim identitetom apsolutno ništa da radite, a pored toga mi smo iskusili to ne veoma davno, znači od pojave Miloševića koji je praktično rasturio disidentske klubove i ostali su, naravno neki ne svi, ali taj korpus disidentstva ovo je bilo kod nas, znači nacionalizam je u velikoj meri